bir adayım bu şaban ikinci kopyayı olur. Akşam yakın bir sıra olur. Sağ olun. Kendine hatırlarım. Ooo Aysan'da siz cetapçılar kim kıyıyor cetapınız mı sen demiş? Hey, anasını kulağına oldu. Ooo yani ben prostoy çok koyayım ona. İyi gel. Bakın. Arkadaşlar sokmayın ben sen keyifler gerçekten. Hey. Keşke 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 şehirde kular bağırızda şehir kalan gelinler var ya. Kazım kulardan almak tek şeyin zorunlu olmak yazın. Da keşke vakitten. Tak. Ama köyden oturan ustazımızdan birisi selam sapmayınızdan varlıklarınız. Selam sapmayınızdan, selam sapmayınızdan. Apa sizge selam. Kalmamızdan. Hayır. Ya kurdaslar sendirmeyi de olsun. Bir selam olacak bu son işinde. Bak bir hoşemetten koyma bana. Beni de yapalım. Tarlar tanıştırın öteyin. Apayınızdan kurdaslar yüzleri biledi. Tak. Kayrat degen okuşumuzun gençliğe. Kayrat degen. Botan. Lan nadir bak Nurlan degen okuşumuzun gençliğe. Pano. Sarımsırma. Oturun. Orunca. O şey ala. Hani degen tülük okuşumuzun indegi keliniz. Lan Balkıya degen keliniz. Arslan degen okuşumuzun indegi. Lan Jibek degen Toybek degen okuşumuzun indegi keliniz. Tak. Ben Miriyet degen Şöyle Candövlük degen okuşumuzun indegi keliniz. Tak. Lan Maral degen Жақсылық үйінде келмеңіз. Сырхан деген келмеңіз. Нұрлан үйінде келмеңіз. Bir апай көрмей олатын. Бұла кісі анау Нұрлан үйінде. Нұрлан көп қой бізге. Сол, осы Нұрлан үйінде қысқа келін. Мына келіншек біздің үйден келмеңіз. Нормальный ма? Апай, болады. Сағат ол сәлімді. Қазақтың саны көбейсін қыздар. Енді әсінде арасында түркеміз, күйеуіміз бар, Құдайға шүкір, неге үркеміз, барлығының денсаулықтарын мощный екен, бұйырса 50 айды күтеміз. 50 айды күтеміз. Аумин болса, аумин кіріз. Так, рахмет. Енді былай қыламыз, қазақтың санының көбейсінде санаймыз. Әзір ғой енді бұның бәрі. Санаймыз бір орысша, бір қазақша. Мен қазір бір деген кезде сен туа дейсің. Мен орысша айтқанда сен қазақша айтасың деген сияқты. Мен қазір мысалы былай да, жай айтамыз. Бір деген сияқты, мысалы жылдам айтамыз. Давай. Тез бастаймыз, бір шеттен бірден асықпай, жылдам ұрамыз. Кеттік. 4 5 6 Жоқ, мен орысша айтқанда қазақша айтқанда орысша қайдан басайын. Мысалы мына бұл жақтау болды, қара бір. Самай қош мен қырағында бетіп недері бар. Қызықтай ұстап тұрған. Ұстап тұрып сен не дейді ғой. 1 2 3 4 5 6 7 8 nereye geçsin oğlum? Ya, 4 5 6 7 8 9 10 Görüyorsun. 5 6 7 8 Kısımdan yetemediniz. Bir şeyimizi alıp durma. Kiril ayıp durma çok var. 4 5 Koşu 4 5 6 7 7 Oy. Sen tavalan kalmışsın.
Үйde екеуін не үйреттім саған? Үйде. Қайда бар? 1, 2, 3, 3, 4, 4. Koştu. 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Demek ki artık tıkladın şu. 10, 11. 12. Sevgiyi aşırıyor sana sana çıkmayacak. Sen sürüyor valla. Ya sen sürüyor valla. Ya kıyamam. Allah kendilerimizle ve kudaslarımızın geleceklerine riza olayım. Olsa 70. devirli bilu gelir. Uzaktan olsun kıyığını bakıp verip barayı katardan kalmayık deyip her kimin ayıyla her kimin gençliği olsun akıllı olsun. Koşemette koyuyor Allah da nereye koyuyor olsun karşılar bize. Ben. Evet. Yetkin akıl sürüyor.